no pay agree and me half a thing for some more dear and so no ebe you and now oko Ghana TV from so on a war bog at Angana Brongo yendi Kamal also the nano pay that and so we know and say a year in studio assistant every Nigeria so no more after more baby blue took board and so on every Ghana was done TV from the Kwapa could do the western side of Upper West. And just a wa and in the bottom one now. There's made a point and not pay and small days that you back in India. Almost so any. Now, in your Ghana thinking, Kumasi, tonight, and when she goes to, I just a Ghana give you some of the also when I want to be able to be or to go to one more eastern region, one more coastal region, western region, Ashanti region, on in the east. It's like a Ghana Fanado, and then young fire name as an entire coffin that you ready. Yenny a woman and a people to Yansaka. Don't say the man of pay dear. Then on the free bed said to me, Nukubiano, no betting as a show in Yaman. I just say, yeah, fair instrument. It's a dear about the kitchen and say, next. Ghana Fanado, a benya is screwing. Not just a bird Christopher Femswa, yes, and they are Ascension Day, so called that. Not just said, Nano, ya na ye didie mu de hu se so ko da bia mframa fefa eni ebe hu bibisa na and soon I know the one I walk Ghana TV from no and to omo de mframa no ano be ye the okay de afi na me be sua e dey aka me majuma de ho e maka say you na ko pension tem who are probably yo you rasam se bi tie kudi akode nche papa ye beda se sa no pe wade pre na dia fa du hye ni mu me da se woni me nyamfo ye rasam se na du tie ku ene akode nche ne na akodi nkom se ne su no nani ebeba efom e wo Ghana me ya ahodopi Mystic of Open Eye Church ye bibi manson eno na Grace ya Prince Mills edano na eneyi ohun Yankopon boy yeni a wodi duadua eye mantam ahodo mu yi odi abibiman bedua kwaye brentu emu ena odi no ma ahodo ma aye abibifo nti Yankopon ka che esi edua bani wi a ye fa na haban se yade no enso ne sofu priti pa so wokoti ahaba posa na wono ma wo se eye bonsam we nya ni say the Mystic of Open Eye Church abibiman so bla yen church wadwuma na ase wawade ya basa usika sem obeso otukwa wa ya emfa obi te wanyugie na wabra boso a bra ye beboa ye di nubra nu sini ame ya ene ye adwuma kosi ya de be ye somienu amanate no nan kosi anopa no sia eye meditation ye dwindwin wo twedi ampotumi ene ne kese yo hom na ho de adadi awo ya bra bo eso anopa no wotwe nom ye ncheche sonkon ede emma Nyankopon emma eda wukuada so de Grace ya etrase Anuti ko na omwa ye wo Trade Junction obuase kwantempo no so free 0594 226084 0594226084 na yenye so o free ne a de help ya ye beboam na we aye Gismo Herba ye say clinic in a bottle Gismo Herba ya ye kan wasem yi eye nubra nusini ama ya frafra wa befuka so na bibia mu nyina no ma miensa pe ne bi wo so Ghana, South Africa and Nigeria na Ghana fo atonwe odi ho adanse pa sa diabetes esichi ade na etete wo sa abo waka cancer HIV fibroid ulcer etete widie no o say bi begu widie ni aseho sasabro etete sade adoru se twum oje ho ba bi anyi migraine ye fra na asobin utijwa ga hepatitis B C Z ninya yetu ase obu o kokete so osintumi na dwunso mu ham oba ba ma awo ho ayedren ade amama unya Gismo Herba na so no ma one time one quick enije ebebe fie ba ma ayemre wo mpem nem yade abaje adwa o so a unya Gismo Herba clinic in a bottle na M1 frey 0244 78 1835 0244 78 1835 and I say 0549
226084 yawo trade junction ana oba jinkwan femfidie mu a busa se ope gismo heba to fia chia brodua ebe ma opi ato wemi for di wema to bi nkonsa na adwuma nsusuno tatahwe a wode aba na wunya bi ebebo pa udidi nya dwan gigian wo dwan se ye de ne nuye obo hyehye wo saa udidi so fon na wo fon oye fon timi yo ya onu ye fia de adura emfa ho basa kai se betumi ye hook and thread and pin we manase tape we na saa na tie dia wadro wemi for di wema a free entrance from silicas any to binko from silicas ama food and drugs authority AGYENIM atumu enunti ba bi eto odro bia gbowura wa onsa ebeka bi for ni cheke aka ni mrom custom ye bie atare kese wo ha obetimi atu bi ato obetimi asabi ato bi asa ho yade for 0246 45 67 18 0246 456718 now says 0540124852 faye na yenye so shift go and name ya de ebra wo na upe motoka e de di akoniaba na o mpese wo haw bia beba wudwumade no emu a ye shift go ne kamfo e de amawo se yemfa nkwa asole yemfa nkwa school yemfa nkwa adwuma ebi kwa ahododo upe motoka bia befa akwa asopiti nya na ship go we Ghana for ye ne aye dia ti yenye sika na ti wo meye ku be download ye app no ye abakwa app store and as a play store no download the Swift Go app no download ya unya 40 to 100% discount for ye 0302 905777 0302 905777 WhatsApp 0501 64 76 00 na yenye so Skin City Laboratorium ho ene ne ye kwakọ ye widie no eyi abusua ka sa widie de ye nsɛmfa ntukwan ema no nye yie enti entrance ema widie nse so ye kokọ so ye tuntum ana wo de no ya dantem ohia Skin City bebo abnabo no emu wo se ye bia be se wo nipadua no ani ana na nso obaye kafra enye wo na nso sa wo do ho bɔ Skin City Laboratorium a obebo ama widie no ade no ho ankasa ye wo tech mazima when ye be ultramodern spa ye ne affordable housing main gate no enhwe animu na ye wo for ye 0248 936297 0248 936297 offer ye ne ye be je so na priority insurance say ebrebia wo wafa ono na ko na ekra na ye third party insurance, comprehensive insurance, commercial property insurance, and fire no motor insurance nyano ye bi e ya tra ye enti abraba wa boy japade a wenyano fa won sem pa beda ye na ye mo ho ban de hiada enti ye wo so ame Matia Junction to Binko Plaza dan wa jinko efemum no emu ne ye wa ye adwuma no pain oba beba beto ye ya ho mani ne 0244 56 23 34 0244 56 23 34 offer ye ne ye beje wo so twins powers na enyi uko twins powers akachi ya enipa dodo a wo boa wo no mo ama wo no asetera na esi ntiase no ma yesi one time wo de wo ho pa obeso otukwan sunsum no ma ayetete wa wade enyi obi sho ba woni so yade abedi adwa ewo so woje ho ba bia enyi fa wani eche twins powers obi ji wajapade e de afiri wonsam sunsum awade na abeto so ana basa ase wo no ma nya twins powers ewo abrepo broni chrome eho na wono eye adwuma adwada ya no pa no nsia kosi anwime no nsia ebinada no pa no nsia kosi awia dumienu efiada no pa no nsia kosi anwime no nsia na memenda no pa no nsia kosi awia adumienu wo de ko mesi wiase bibi wo ho nyesa ye dan ke ntupum for twins powers 0248 69 98 98 0249 0248 699898 twins powers was intafo etu mean House of Glory Ministry na Pastor George Newman Dano na ebusia yenkwa ahoma no so na yeni nkobo enya adwuma bi emra na enkosuya de kakra adopai yene lawyer Tum Berima kwa akodi enkomo esan ye Supreme Court atemu bi a wono de aba fa yewura James Gechi Question asen of emrase bedwani wono mo se
ma wo moni din biuda sa wa ye mrahye bedwani mrahye bedwafo so enyi ni din emfi won mo nkrata emu yankone ne mranim ni eni nkomo lawyer tumberema wotemenka memwache mwakọ aba haya tenkwa wanzo wampona akasa bieso asante mantem kumase lawyer yes ni ameda so papa na fie ye bokode already adum ba jonse yankopa atom yeso ye ho ye na asibio sa no pay wade yeso lawyer efa wona no pay ya nyabone ensam o free supreme court aba beto dwa efa yewra James jechi case ho se emrase bedwa no empepa ni din emfri wono enkata nyina mu a ebe che se ye nya wo bia what is sa papa no e wo mrase be fie anasa ase north wada roma ensam yi a aba beto dwa yi ne kwan so a eno no. All right, Medasi. Sir, America Cremundi na Osha, a son of Macedonia was the era known for the occupation. Now, when someone on that, and I joined yes, almost so in Cramble. Now, MVP side members ever 20, almost a direct and Sana, and when your neighbor. Anna and by and some pretty time most of my actually no woman and before that one to call so I'm a high court ruling. The high court ruling no na once a trouble. If you say Supreme Court are coming and just the court could be a not as some of our constitution but I will bring with the assembly. Assembly and the president. Nakwaji and remove constitution national woman. If the Supreme Court dependent on the Bataya, Yaman of Quine so working at the constitution can be a course and I can be in it. It is a who just another constitution was a bum one. President, never did to remove a son of yet it's a minimum what I could better. And on the High Court 9 in Germany Court of Appeal. But if you are a Batman, about to a Supreme Court and also we need your reduction was the only time Supreme Court ever no I am bra constitution what them be album and have a connection with him. It's a year Masabaja could idea. There are 2 years a man so baswa. You call High Court. High Court will be any and Tiasia. What could dry about people? Asa. Enti ya born now on Supreme Court. And the Supreme Court teacher mu say you were an importer onya ne krata asa wonya Canada meeting. Say krata ne ba November 2020. Asa na ebe to ba December 2020. Now so no court no say ebra yi sini bi ne krata me say man form file na ye October 2020. Now Sanka Ninkata and I thought when I Canada need you know in November. I was thinking about October and I said by October, Brenoir. Used to be in class anymore. As and Sana was silent. It is a understanding, you know. Me, in the summer, you know. Yet, also, I didn't do one in ye. They had to 94 to when you're eligible. Indeed, Sana, but you see, my mentor even got to about immigration, some will be or maybe or Jais or Nippimua, another Pencasa. Yana and not the yard, a yet to Yasa. Now, so no, ever covered by it. They are your practice law, but you're not about one. A bit in Nakasi and said, now, who put the application here? A delay to the near super with Nuka, it's a facility. Covered through documents. And not what the documents require, except I don't know my own, because I say the documents for some days and China, what you mean, Juma. And some man in our can't be here and Qatar, no make a man delay. Now, can this I can know that now, yeah. After cry, I was missing, not a new yaba. As well, December 2019.
and the second November 2020. Almost a year. And time is up. I'm immigration lawyer in the UK. And I mean, said the settlement. And time is up. But cover the parents and the talent didn't be about it. And the number of months I do in Abaya. I believe you before. Yo, you right now, you better snitch him. You say you be say you read James Jechi Question. Nenkrata a chese on your Canadian Nibio, Nemo ya Ghana Nino, says the Ababe drew, Bibia Pepe. Oh, ever do about okay, it is a year besides I say no. About November 2020. November 2020, okay. Yes. It is a Abba no by election Baba send off one. Nessa Baba, you read James Jechi Question. Well, when you bio. So bet me a quack with Gina, and then Willie Abbey. No crony, my lesson, dear. If you said, also no access, what's in your message? The about the town, not to say, and then with you know, and conscience in your parliament. I can home. And she ain't yet to be so man, woman in the tonight, it's answer about the number of the moment, and the number of my lessons. Now, a bounce or playing so over to me, Uncle baby, because the same, I didn't get to the answer when you're gonna, I didn't know you. Naturally, said, yeah, Sir Quayano Baba told dear. Now, what did you say? You're the same here. It won't be my board number you call NGC. Say, Bia, you require, now some Dawson. It is all Pepper class or Bequa, Yan Fanunco. Oh, I know they are part of it. So I'm going to say, it's a part, you know, the parliament, it declares it a vacant. Obeying for military commission. I'm a military commission to act that way now. All the trouble, I'll be you as a beginning. I'm a single. It is on the same day to Niba. Dance about past I can say because the end you will be about to eat in Niba. I did not with them. It's a new and this in the one of the side. If I got you question and I'm for being another one better. Lawyer, the Quackwamuno, Akoba and say no, jail sentence be a MPM, the Supreme Court. But I say, Akobani say ya, Supreme Court, Akasa Semi. You're at Jachi Question, jail sentence be a mem, Ebio, and I say, the Supreme Court, I can no. Oh, that be said, Supreme Court, no more, and you consider the petition of one call into an jail in the Supreme Court. Okay, lawyer Chum Belema, and Nano Pay, Agenquai from near Tiff Wabadasi, say, Wadi, a sword, now church in Semu, Ediache, Yakwe and Munubini and Tiasia, lawyer, a beba will take you. I wish I for lawyer Chum Belema, the Yakone chair, and then Wakakudin Common, watch him say, said your papano, when you can't the deep view. Na Supreme Court in church, more the buy and say, Papananka Tano Babe drew November 2020. Aye baba to abano. Na onso ade ne nkrata asa na so faale ne nkrata no October 2020. Nya che se oye no bosome ansa na ne nkrata no ba. Saade no wafom kwan. Na nko sa ne nkrata no ba no ye October anabi kura na latter part of September mu wo baby enye nanka a kire se den so bra wo ye ne nkrata no de na bibia kire se onye Ghana ni na onu kire se said the Tibianum by election beba asin off na yewura no wakwanya foforo bio so obetumi akwa akogina if the magic word say NDC be ma no opportunity no bio say onko de ya say de no so sa abobe say by election ba obetumi akwa akogina na wasa akopre ebio ye be ko asin off na ye ne asin off fo so akodi nkomo say de abani o say no mu esum breto ba kwasi Mesi Mandela ay krado de obokata mu nsem na poso breto Ariana efie boko de nyam kopon adaroma efie eyeboko nra nwumre na meka se makaye duana a obefre wo ana oni no behia na wabusa se efie boko da be ra ko ka se efie den
enyo usifie boko na bega retna ha bikura so ananka diana atimi ka na ho dwa yi ko banti ade bo nwumadi ewu ko bi ni ho atimi ka se bia afie nya ka bikura obi befra na waka to se bia se ni ye ka chi ni busa me officer wo ho te se so nyankopon adomanya kura wati wonti bi ade na mabunya midin am sa se e sa no beka o nya midin no kura odidi kan no awo sa ka che nyankopon adom na de nya kura ana ya bibifo su se wodi nyame abemu no de kwa bia so no eye onyo o so ka ya nti wu kura na o se ahode wo de mampani dada bia mampani bi kotu mirika ahode ni ho yeso fo so paradu fo se na sai ko mu pe bi de dupu no o mu de ye do kra afenu obekwa kota oba ko je sentei ana du tofu kroki no o mu so lumansa no gulman so sa mo hawo me na fe obekọ fie bedu na diga na mpanyifo akandifo no wonu mu ti mu achi no wa hwe me mu yojo mu ti akọ apuburum wani beba ho so no na yi eniema pa Ghana kwa no bi ekandifni na oyale na akọ na ya asem ade so oyale nana Adriana fie wo ko de ye nyamiadom fie de e boko minkas godi dia no pe akọ ha bo aba oh me go you goose go you goose dia Adriana o yesa na be ma koma de mi ache ata na efe me da se na ka wana be hwe na nyima no pe munyi sam mu nhwe mu na me na plaza ko yeso ko da na pia pejati na me me ni da modim o nyira o mo je da metu se o ye methodist nya be ma we ufu afofura ya fo ni tu no so ko de nya me che ya fo ni tu na ko nya me che mu de me gini di esan se ba bia na no me hia na ma kakra wo ko nkwase a na ode ko yobo no ano ode bi obi mo ka wahwie so dia ka no we would wani tu so dia ka no wa kan se fo ni tu so ana dia na me ni musa Adriana abogate musem ade hiema yema mu nyina enso achebio ene ya wada bosomi num ne de toso edu enwotwe enso enene yame atiefo pa nyina achiko wankrata mu nsam dodo no abadwama nso midin di breto ba kwasi twumasi Mandela menimenu aba na na ma boahema kirewa na na ma ye na ewa ha efie ye no a efie nye no a ya na Adriana hye me ka se fie ye no ebia no ebia no Adriana de be firi mu aba no efie ye ne de sa ko de o se Adriana efie nye kwa na so be ka se fie se me so maka bi di ato aso asa wo hye me ka se efie ye so efie nye tu ko bo unua wo fa se a wo de no ko e de no ba hwe me de bia fie ye ajo esan se ma sori amabanko ade na me ba so adwuma mu so ye aje se wo yo ba edua ka je so wo yo ba moto de akola me shata de aboto na ekoba onima man me shata de aboto na se na me ka so wo yo ba ekoba onima man wa sori anopa na wo sere no na be se be ma bi so to ho no ayese na bo afa yo mo ya bo yo ye pa azia beje ko wakrata mu se musu monye sanse se Bible no kra ka to wo sa anti yesu monye mafa daily guide e de brosio na ADB bank e na samri de wo so oboa e ma agric sector no e fa ne nton apa efra enti wo mu disika puduo bi akoma banki se ne ombeye no so de be ma loans ene ye keka ho de emre nkrabia ene be kire na mampon hene ene wabo Ghana mampani abaso pa se samre de wabon homoden e wonu dwumadie ensu emu ti ubehunu ayema mpɔhene or sa jefo mampɔhene kra wo de sei da sebre osei bonsu da sebre osei bonsu eno de ne sato aban krache pani bi ensu ensem le patu azevie nye Efie nyampo se wo ko na be ma de ne sesum na no se ne anope na no te ho yi a no bi na be ka tro se Mandela ene ma ko yi ene ma ko yi anka ko si be seresere akwasi efie nye be de amememfo so na e kasa anope so edi nkomo ya juma unum betu nkomo na wo fo wadi nkomo be chese na wo fom betu odi nkomo e wo fom
Nothing says Bibinye. Tiana pay, Munhum Mobo, na Sabri dear, near Chrono dear. And call ye crack. IMF, Samri de Musica Monsaka, Diamude Bay, a Wamuamuho. Na see the Bayard de Papa, now see the Bayard de Boneno. Emre enen krabia ene bechere na namba ko wakrata fu yo ofa mo why na uwia de behumi why mate so the check ne tetara ho behumi na bibia ko jojam che de e wo ho bia fa ma de ma me de mo ofa yo ebusua me to so de na daily searchlight enam de to so no pay ormo so de nkrata de do no na badwa so ensem hodo no ene won krata yenim hanomom na de kan pa ya na tifi eda hanom sei eye Ghana senye ye nyina ye nim no ye Nation International Monetary Fund ne ye kwa kopemwa ye ti ho asem nyenne ebeba na bi nim kana no kwa ye nyane ntie se emi enhwe nim sesei esan se mebusu ye de ni to so pa hwemo de beba sesei de trade mponyankopon aya adom ama beto dwose sika no wodom approve ya what the pen esinkrata so ya sensan edi sika no enche ebeba bedrum na economy na agye nsrepie leader so nyina ne IMF nom yetumi ede aba bedan ne mani akratai aba ho amanem na Green Ghana Day project leader so nyina ne IMF mpachawan sa ye leader so see Ghana ye mprempe ye leader so nsi hwe so say IMF sika no a eba no esanse sa na ban ka ye oh yeah na wa hwese ne ekoyi a cause IMF na amadia enka nakakra di akedi mu obi besie omoli aka udi no abewu edinka ye nyoma kakra aka ye toto na sadia na ye bebia fa Ghana blaso se abahodo a eba bedi o mai so yes kire ne kan bibi kire wo mu ye kan bibi kire aban na omsua nyansa kakra na ya yenka okay okakura wonfa oh yes so me tumi won nsem okakura wonfa ananu me no bi din komo so hwa kan enso me mfa aha meja bia me kase aban biba adwaso the first time no a say ewiase nya ye ne dia ya fumusika eye no kese no keka no ma they do the second time na afa no be ka che Ghana for say yemuwa no na memu no nkoyi ade bi ewura mu fufura ero ni si ototototo no enti ti na me ka say enipa wonsu enyansa eye politician without missing we yento sabio anukwa ne yempe enipa wonsu enyansa eye politician hwe na nei ye kan sem pipi be break wo mu 80 wo mu kan sala na beba wo saba wo mia na beba wo se papa ba ku Kennedy o sa agriculture minister Jogate akuto o se na beba wo akuto afiri o se wan o se akuto afiri obi enu obesu enyansa ade na MPP ye na dan kogufu ado ye do me ya bedu hei sa na o meto aso o mo asua dada kra se mahama na beba wo Kabrado fu de se oma se mahama na beba wo wa no so ba abekronsa apelu na baba sa dem gas a politician nipa wonsu enyansa ba ko ye politician ene na cheso na wo kokko kan se fra staff house nipa ye adwuma wo ho no a yes na wonni nipa seven ho afo ye adwuma aso ye ba ko nipa be sa apem adede no wo ye de musi nipa wonim de e wosu ye hunu ya pa wo mo go still eno man ko ye ati ensu bibi kaka dede bia na temfo ene ko MPP aban wo so yi uzu ye bia se wona usuba anye wona wablabo wo mo nie ene o ma no enye yi ne first time na no odi adodo de no sa do mo ka che eti politician je wo ye de wo nsu nyansa ade de ni daso aye se 2 minutes abesom onsu nyansa wono aso na ba be die so ebre no so be so bi ni ene asa ya sa kwa fa grofo ya ba anu a ne be so enu ye ne ti se ya yo na dwa wo osu enti krata na ka ho asam misika no eba na aba be se economy no ho nsam wo han musem na Green Ghana Day project enra launching course so ama
asantemewura ɔde nsɛm hodoɔ no a ɛna ato dwa titiriw wɔse yɛ nyinaa yɛn support yɛnyɛ fam deɛ ɛmfamoa na sɛ ni soade hunu yɛ yɛdua nnua no yɛntimi ne adua ɛsan sɛ ɛno na ɛbɛtumi aboa na ne ɔma atwa aguo yɛn sase a yɛsɛ yɛn nsuo a ɛsɛ no yɛbɛtumi aba ho ban a krataa no ɛde mfonyini aba ɛda hanom sɛ kama ɛfɛ yie pam na krataa ɛbɔ amaneɛ yɛ a wɔtwam sɛ mampaniɛ bɛde atwe Dr. Alhaji Mahmoud Baumia ade a wa youth resource center bi wonum aye inspection honum a wohwe mfonyini no a na kyese dom di nachi wonum akwakohwe se na adwumade no esi kro ensam dodo no aka we ho na no pay daily dispatch searchlight ode aba adwaso memfa daily graphic entoaso na ensam kro no a abako wakrata ahodo mu no eno abi ene wo mu na IMF family de bailout no ayedwuma akọ wakrata no watwero no kese pa enso ededa nanim ho sane Ghana fo nyina enso ebehunu afi otumfo eno a Green Ghana de a wo mu epa ho entoma no ene nsem ahodo a okasaaye a ebi kɔ ede amahemfo a samle de wo mu atena ho ma wo mu nsase ya pani enyina okɔ abeka se tweda mpɔkɔ amnyankopɔ bɔ asase no wamfa wura ensi so na waka ne nyina ho nsem ena graphic enso kruchie ne nyina ede aba afi asen of mrashabedwani wono so samle de yakoyi no afrum mrashabedwafie ne nyina enso ɛho nsem enso ɛwa ha okotobi na okenkan ne nyina na obi si samle de papa no kra se ne konu afiri no so se yakoyi afiri ho se wonyam mrashabedwani na afi by election ebe so betumi atobidi a ene ye se konu ya ne da no so no ena yakoyi enso ede afiri ho daily graphic ensem dodo no a ewom a unye bikinkan a be yaba kosem enso ataho ede ama ne titru ade otumfo se tuotosumienu na no disem a wode akọ ama na nanom ahemfo a wo mu ewo amanse ene manso nkwanta ne ne kekan ka ho no ni nyina no be yaba kosem so nyako wakrata ibi na wo so ode eto ha yo ebusua metuaso na the chronicle era me de etuaso Chronicle enim hanum say no odi owura kan ofori ata nimfo nyina to hanum say se ne enyina yedimo no da bia no ahata de fita na ene de nanim enye abosa nanim aye sere eno okita ne bag brown no ena bag no mfonyini bi da ho tumu se bag ni mu adurie pam ena kratai a caption aben wo ha ena o se 3 billion IMF deal no finally aben ya chese eba enti wo sebo anije sabre aponto no anche yebesi hu nkonwa na bibia kwaso kama we ofa edi kan na ebe ba ho ana oh na se anije sem se na ebe fie enti wo sa anya kra na etusu mo ma nyanya ma ho wo mo kopɛ kra we anije sem a se ne yebagi atom ana se anyi ntomo no eno kra se no mu ani age awu sem we mu ani age Senior sikai ya hwe ni ma che na ba bedru na sika mi ni nya momu ma preko na senior de ya ba de kan dollars na eba eno ye sika wa esto ni jesem eba jom ko pe mu saka akobo bosi nyame aboa wo wani age abedru said ye bechi kan ga na nya kadebo de ye bechi dachi ye bechi yo go yo timba ko ye ga mi che usuiti to dia din so ye beba besere se akwaji bosi ya wani age wo mu fa nche yen enye obi na kwabosi aba ye ma ne bi o za nye obi na kwa ye ma ne bi obetimi akosu akoye den ye ma bi hwe ga na se ne esi abrem nyambi ne sane be hwe ye na no na obi kan MPP for there omutiri nyame di omachi ye pebosi ya muko ye 6 months pe ya di amaye NDC pe so 2 years ni mfama awo mo na we atinya kopon bibini say ye 2 years you say ye 6 months you say na watwim ye nu wo kwa akwaje bosia wani age yani age yensaka enti sika no we sika no sinse ewiem eba krata de ho nsem bi aba ena Green Ghana Day launch ni e course no krata eba amane se nyame anim nie asantemewura ne bufu pam e wo kwan a yensa se yenkwa ebrentuo aseye ho na wo se de wanya ho amane bo wanya ho ntie ngakra na se obesi fom wono ade nani ba be kirem ewo abansia de ne potam na afa ye ho na afa ye asem ana muntu asafata no watu esanse wonya ne ntie se na ma hemfu bi wo ho no mu a
What to what na yensha ha go kan say minimum ho hwe na no ho hwe de na wo nsem fata so be yo hene wo ho no mo esan se wote ho na wasase obi abetu galamse wo so obi abetwa so nnua na aseye na abeso jeso de mo hwe na to odi wo hene wo hwan so enti otumfo ani abre obetu ho na mon na wosra na fo nyina se nyina yenka ye ho embom na krata e ba ma ne sese de eye official Owura question James Jachi question ase not mashebedwani sani Supreme Court aka no wonye mashebedwani bio papai wonu ma hon se hon yetunu akonwa so ya boga waye mobo papa e wo hodom nanso wase ababu mu edida so ansan ye enti ade hye wo ase not ne potem mia mi MPASUASO ya kire se nya sam keto akora nti say by election be koso efie be yede cause nyame wa dom na MPASUASO de bia na nti e wo se esu no ombekọ akoyi wo makwan ama wo mo ana yebeyi ye hia kwan mumu hia kwan e ho nankasa no ya kwan de demu no mi omotwa na de fefa aha me areho wonu kra na dua na umbenya ne ma dodo o kuma wudi se obi a be kasa ye de ne a NPP bi o umbenya sanse wodi nipa ba akokora etwenwa wanya na aha de no a ekuta NDC no a BNPP peso mu bowura mu no aha de bentoa ne se ka nyina ene kata nyina wom de bi be ko konwa no eswinge enye ba akofo na atanso esanse enye ne ko benkum wo chere ko nifa na Kennedy ohina Japan na bomu no na ya se not no ha no ne teso nti echiem no no kwa asen central no ena Owura Samuel Ambre ebaye Ambre ba no betwa no temba ko ena Abradrowa ebaye ti Abradrowa baye ena Jachikwesin enso aba betu no enti on se NDC aba MPP ba ND ha sa netie enti no onde obi ntimi fa nani ntuso se chinchinchina amanyoko wedia asen of ayedia emu be de papa obi a be lobby ye eno na anadwo no yesa ye you was that so na wo fiche kwa efumu kwa nyina cause me kai semri bi Samuel Ambrete so no wo ko baabi enkro ne ba kwan asen breman e ma wo de emfuturo almost say kwan ne so anwia no egu kafukafum ebo ni spray pa memo no wo bia tese obi amia ne dodo no obi amia ne de fo papa ne tibi hwia ye wo mo kwan nye akwan ne nye nsesia no a nyame ya adom na ba election nyame na ya adom na nyame ya adom enura na meni wo bi din komo en wo ka se Ghana baby asisi aba bedru no yesi wo wu nye enti enso ene se obi wu MPASUA bi so amrahye bedwani a PASUA nso yeye enti wonye nko benya ke ne mpa ebo a ka afi bi amrahye bedwani bi nto we no eye kokwa mu mpaebo so hu o kokwa mu mpaebo so o wo de nya de no se wo de obi en wo se de me MPASUA ya ba ye baby a meti bia kuma wufo se ne kuma wuf o muti apakan mu baby a meti bia me ni hwe wo ka se ehofo nya konkyere e mo mpaye e ma me se bedwani mpa o mbaye za o mbaye o mu kwan baby a minim ana mpa me se bedwani nso kwa ne be ba baye o mu kwan nya isi ne kuma wu na ti apakan mu so kuma wu ni agigi ne tatai kuma wu ni yesese sai fukunu sai fo yele so a oh eti ye kwade de amutra ye se Ghana fo bi ye nya adwin bi saa de be ye de saa na be ye saa se nya de sike ka kwade de se suba bi anane de a saa na be ye ebe won pa ya ma ayi wo mu awu saa ekwo ye wu kura se nya wu ede na se ye keke na fie nyina saa wo aba be wura fie ewura so da mu nyina abusua fie se obi enwo ye ntwi ho ye nya ho hwe aso da mu so se meme da bi a ye difunu ba mi ensa na se funu di mu be ba ho no ye siesie aso da mu ho so ti ni nyina no na bawura ba bia so bi enwu a ye hwe bia mpuntuoma ti sana asa me se de dachi dis obi de bia obi ne ho agenkwa ohun abusua bia MPASUA bi no bia ye ne se ye nya ni se apato MPASUA constituency a wumpuntunyuma abo pa no mo mpa ebo nya ne se empiko na fi ye me ba election o ha na ye mfa emeye akwan emaye mimomra eye the Daily Dispatch ensu emu na nsem ahodo no a we num de aba no no abi eno nso e de aba
efiri nansane na ne abom amane se NDC amanyuko wo mu ekoto aba eyi Franka Tuni no ababonten se MPs makoma be se Dunson ena samne de wo mu nkom na se bedwafie enso ebiewo ne no ena samne wo mu kiremu a behind NDC amanyuko no question ena ko wakrata no enso ebusa na samne de yira je question na sem ya wotwa homfo ni bi e de aba na no ye bom amane se NDC amanyuko trofo penna be de akire wo se yekoto aba no ewie no MPFo bi kasa efa kwan abato no efa so ho na emum kenu ho kwan se bi akomu si wo mu sabi wo mu ntuma fi hade na bonten mu kasa no ya tu wo mu ana Nyantakyi ena ofosu kwache ena afi Sam George enso mu ababa kasa se kwan abato no ase wo mu aho wo mu ho niam bi wo ho edidi wo mu no ebi a wo mu anti ase wo mu nyina so wi wo mu nyina so wi ni but kwan abato no fa so ekoso no na wo mu chese edi wo mu ankasa san se na ye mpanimfo bi ani so ade hunu se nke bi a wo mu nkunwa no be den ebi free wo mu nsa nyinya ne se uye ni ya ko ni mu ante simple aduana eno de wonim se ewiase no emfa ho ene se ne awotie bia betimi anya tamfo so wonim se no wo hode ya wo kana no ntuma ene sam na de wo ka no me fi se obadia de se ni paso de ye de